Timore pinyo wacho mamalo kama bende wayudo kanyo ni jatend piny Kenya William Samoei Ruto odiochieng' mano makawuono ne otimo limbe e gwengego mago Nandi kama bende ne omolo kanyo mar mondo mi ochuo wang'e e chenro mago mopogore opogore mago mag dongruoge ma piny owacho mamalo osebedo ka chwalo e gwengego. Kane omolo kanyo jatend piny Kenya ne kawo thuolo mano mar twak kod oganda mago ma bende wuok e gwenge mag Nandi kono kama bende ne opako adua duond bura mano mar UDA. Loso kama unachua chama ya UDA ni chama ya kitaifa. Nyinyi mnaelewa hiyo maneno? Si mnajua juzi tulishinda kiti huko Malaba ya mbunge pamoja na ya MCA. Si tulishinda kiti ya huko Banisa kule Northern Kenya. Kwanza hiyo ya Banisa tulipata 90%. Juzi tena tumeshinda kiti ingine Isiolo South, mbunge ya Isiolo South alichaguliwa mwezi moja ilipita. Pia huyo alipata 90% kwa UDA. Pia kule Mbere, si mulikuwa kuna watu walikuwa wanajaribu kutuletea kisirani huko Mbere. Si tuliwanyorosha asubuhi na mapema. Si tuko na mtu anaitwa wa Mudende sasa. Si ni mbunge wa UDA. Na tumechagua MCS wa UDA. UDA ni chama si chama. Ni ya kuendelea mbele, tuendelee mbele. Nyinyi mmejipanga hapo kwa UDA.